Shalom, shalom. This is your friend Josiah Magume. Ninajua unataka kufanya hivi na kufanya hivi, lakini subiri kidogo tuongee jambo moja. Leo wakati najaribu kutafakari kwa habari ya maneno ya Mungu, nikakutana na andiko hili likaja kwa namna ya tofauti. Haimaanishi sijalisoma, lakini leo nimelisoma kwa namna ya tofauti. Kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa kwanza. Biblia inasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Sasa kitu ambacho kimenishangaza zaidi, Yesu anajaribu kuzungumzia kumwomba Mungu siku zote. Hajazungumzia kumwomba Mungu siku ya Jumapili peke yake au kumwomba Mungu siku ya Jumatatu peke yake. Amezungumzia siku zote, kama vile ambavyo siku zote tunaingia kwenye shida na changamoto kadha wa kadha. Ni vile vile ambavyo Mungu kwa neno lake Yesu Kristo anatuinsisti hapa kumwomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Sijajua ninaongea na mtu wa namna gani ambaye pengine unapitia situation ambayo wewe unaifahamu peke yako, hakuna mtu mwingine anaifahamu. Lakini niko hapa kukuambia ya kwamba neno linatuambia ya kwamba imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Unaelewa ya kwamba siku zote tunakutana na vikwazo vya kila namna. Siku zote shetani yuko kazini kutafuta maisha ya kwetu, lakini niko hapa kukuambia katika jina la Yesu ya kwamba tumepata neema hii, ya kwamba kila wakati, kila muda na majira, Mungu sikio lake liko wazi kutusikiliza. Naelewa kabisa kuna wakati unakuwa unapika, unakosa muda wa kuomba, lakini ukiwa unapika muombe Bwana. Ukiwa unatembea muombe Bwana. Ukiwa darasani muombe Bwana. Ukiwa ofisini muombe Bwana. Kila mahali ambapo unakuwepo, neema ya Mungu iko mahali hapo. Neema ya Mungu inakusikiliza kabisa. Biblia inaniambia sikio lake si zito hata lishindwe kutusikiliza. Biblia iko wazi kabisa ya kwamba kila wakati, majira na kila eneo hauzuiliwi kabisa kulitamka jina la Bwana, kuliitia jina la Mungu na kumwambia Bwana, ninakuhitaji kwa namna ya ajabu sana. Wewe unaona situation ninayoipitia, unaona hali ninayokumbana nayo. Na tukiwa na mentality ya namna hiyo, tukiwa na fikra za namna hiyo, utakuja kugundua ya kwamba kila wakati unakuwa kwenye maombi. Kila saa, kila dakika unakuwa kwenye maombi, kwa sababu tunamhitaji Bwana na nguvu zake kwenye kila eneo, kwa sababu shetani pia hachagui eneo la kupambana na sisi. Shetani hachagui eneo la kupigana na sisi. Shetani hachagui eneo la kutuataki au la kutuvamia. Kila mahali shetani yuko hapo kuhakikisha anatuataki, na tukielewa hilo, utakuja kugundua kwamba kila wakati na kila sehemu tunahitaji kuwa makini sana na namna ambavyo tunaishi maisha yetu. Maisha yetu yanatakiwa kuwa ni ya maombi wakati wote, na ndio maana Biblia inazungumza kwenye sura hii ya Luka 17 nyuma, Yesu anazungumza kwa habari ya kwamba Laiti mwenye nyumba angalifahamu saa atakayokuja mwizi, angalikesha. Kwa sababu gani? Biblia inatuinsisti kwamba wakati wote na majira yote we must be watch, kwa sababu hatujui siku wala saa. Anapozungumza hatujui siku wala saa atakayokuja Bwana, unaweza pia ukatafakari ya kwamba haujui siku wala saa ambayo unaweza ukaingia vitani. Haujui siku wala saa ambapo ajali itapangwa kwa ajili ya maisha yako. Haujui siku wala saa ugonjwa utaingia kwenye mwili wako. Kwa hiyo wakati wote na majira yote unatakiwa kuwepo kwenye maombi. Unaweza ukaniuliza, tafanyaje maombi na wakati ninapika? Sikiliza, waabudio halisi imewapasa kumwabudu Bwana katika roho na kweli. Biblia ina insist sana kwa habari ya roho zetu kuwa na mahusiano ya moja kwa moja na Mungu. Roho zetu kuwa active wakati wote. Kwa sababu gani? Vita yetu si juu ya damu na nyama. Unaweza ukaelewa kabisa, vita yetu ni ya rohoni. Roho zetu lazima ziwe active, ziwe na nguvu ya Mungu. Kwa sababu gani? Pasipo nguvu ya Mungu hatuwezi kumshinda yule mwovu.
Biblia inaniambia wakati Yesu anakuwa, ukuaji wa Yesu, Biblia inasema alikuwa akiongezeka nguvu rohoni, amejaa nguvu rohoni, alikuwa akiongezeka nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Wewe na mimi tunajiuliza ya kwamba wakati sisi tunakuwa na kuongezeka miaka, mashangaa tu tunaongezeka umri, tunaongezeka umbo, lakini mioyo yetu, roho zetu haziongezeki nguvu. Niko mahali hapa kuinsist, wakati tulio nao tunahitaji kuwa na ile active spirit, roho ambayo iko active kiasi kwamba wakati wote ulimwengu wa giza utakapo attack, ukutane na nguvu ya Mungu ikiwa upande wetu. Haleluya, 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 haleluya. Ninatamani moyo wako, akili yako, nafsi yako ijawe shauku ya kumtukuza Bwana, ijawe shauku ya kumhubiri Bwana, ijawe shauku ya kumwimbia Bwana wakati wote, muda wote. Ukiwa unatembea, ndani yako kuwe na bubujiko, kuwe na bubujiko ndani yako, kuwe na bubujiko wakati wote na majira yote, ndani yako kuwe na bubujiko la Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Mungu akubariki sana kwa wakati huu mchache ambao umeutoa kunisikiliza. Ninamwamini Mungu ya kwamba ataendelea kuweka kiu ya kuomba ndani yako, ataendelea kuweka kiu ya kumtafuta ndani yako, ataendelea kuweka kiu ya kumtafakari ndani yako wakati wote, unapokuwa kazini, unapokuwa unatembea, unapokuwa kwenye usafiri. Ndani yako kuwe na bubujiko, ndani yako moyo wako, roho yako iwe ikiomba wakati wote na majira yote. Roho yako iwe ikiomba wakati wote na majira yote, ikiwasiliana na Mungu katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki sana kwa neno lake hili. Shalom, shalom. This is your friend JJ7 Josiah Magume. Shalom. Bye bye.